ngabe uyaqala namhlanje usijoyina qofa ibhathini usubscribe bese ke ucindezela ke i-notification bell ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo zalana ke eNingizimu Afrika nawe ke uzokwazi ukuthi ke uyithole. Rhulani Mokoena sekabuyele emuva kuyona ke iMamelodi Sundowns lana ke bekasebenza khona naye ke uPitso Mosimane noManqoba Mncidi. Njengamanje ke yena ke uRhulani uzophinda futhi ke abe assistant coach yayo ke iMamelodi Sundowns emva ukuthi ke uye wahlukana ke neqembu leChippa United lani Orlando Pirates ebeyimthumele kuyona ke iChippa United. Lona ungumphathi weqembu leChippa United uSiviwe Chippa Mpengisi sekaphawulile ke ngodaba lomqeqeshi wakhe omusha yena ke uLihlohonolo Siyema waphinde ke futhi waphawula ke nangaye ke uRhulani Mokoena la athi khona ke yena ke uMpengisi uRhulani Mokoena azange ke ayiphase itest yona ke iChippa United. Kind of there's no Rhulani they loan from the Paris. Vele ke likhona ihope yokuthi mhlawumbe ke must not ke si abe apase ama-test athile likhona i-possibility yokuthi inganguye u-head coach wethu Chippa United but ke iplayer kobonakala ukuthi le ndaba yethu nayo ayizolunga sabona ukuthi ngubani ucoach that will suit affiliate culture eChippa United. Umuntu ozokwazi ukuthi okwenziwa labo Richard Kakana el-others abantu esebenza kahle nabo. Bese sabheka vele khange sidawo ukuthi sithathe yena lo mfana lo uSiyema. Umsebenzi omuhle kakhulu awenze ku-foundation zethu. Sifike kasi-management hayi sabona ukuthi hayi yena is a good coach umfana omncane oseyanga kodwa ke sabona ukuthi thina siyazazi ukuthi iChippa United singabantu abanjani siyalazi neqela lethu ukuthi lingani sabona ukuthi hayi sabona ukuthi wangasekhaya lo mfana soke sathatha i-decision ethi hayi nangona ke beyiloni bengekho obligation masuthi honorisha le loan agreement kodwa yena sabona ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubeka naye kodwa kanifuni emthathazi ukuthi ingene deep ngoba lokho umfana mncane lakufanele athole umsebenzi wezinye indawo ngoba kufanele sibonakale ngathi sesiyamoshela